timun, lalabannya, pete, sama ini yang spesial sambal cumi guys. Dan ini minumnya guys, air kelapa tuh guys, pokoknya mah habak-habak lah guys, pokoknya mah saacan mukbang, saacan dahar, saacan habak-habak, angga baiknya kita berdoa guys. Doa dimulai. Oke guys, saacan dihabak, mantap guys, mantap tuh guys bang, waktunya mukbang habak guys. Timun guys, sambal cumi. Mantap guys, ikan nasi cumi. Bismillahirrahmanirrahim. Pete, masak tuh guys, pete lagi. Pete lagi guys, mantap ya guys. Bunga rela petena guys. Pasak ini guys. Amis ya. Pete guys. Kita coba pete. Mau guys. Coba pertama buat saya tuh guys, buat kalian aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya itu lagi guys, tena guys. Mantap deh kan. Udah lagi amis ya. Yang buka kamera-kamera guys, kamera-kamera tuh susah. Tak paling guys saya mukbang, jajak mukbang banget. Guys saya guys abak-abak we. Guys, nah. Terminal guys. Timun. Sambal abak yang pete guys. Guys, liwatnya guys, sambalan lagi guys. Wah, baru dulu kena sambalan aja guys. Guys, tambah dari
laukna guys. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman ini guys. Betul ya guys. Ini rasa guys. Paling enak guys buat dari karena sakit ya, amis. Ini lumayan baunya guys, menyengat. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah deh sama lah guys. Perlukan ya dia. Guys, kuak dah sama nata. Kuak guys. Dan putih chicken galokeun. Langsung santap. Guys, nikmat kalau mau dah di alam mah nikmat pisan guys. Kapok guys lah. Tong erahan jadi orang Sunda mah belum erakeun erahan mah coba era mah tuala gitu. Di tengah guys, emang dua bahan. Tongpoh guys, di like, di komen guys. Dan semoga orang ngayakeun giveaway sembako, mie tilu, minyak, gula, berikutnya guys. Kami kepake bu emak yang masak. Guys, Bismillahirrahmanirrahim. Harus deh minumnya guys. Minum agak air kelapa guys. Benar di alam. Poek cuacanya rek hujan, di imah we guys. Jadi sesuanya teh guys tuh kelapa unggul guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nyap deh guys. Pedo guys. Lah, iya tebal saja deh guys, rambeakeun guys. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, bener guys. Kami itu bisa dahar, silang aja pada guys, nafsu dah anak gasok. Kencangin. Karena harus berak, kalau masih ayah, ya sama ayah, jangan lanjut deh ya, nah terus guys. Bila tapi hidayah, balik doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus Mahesa TV, TV Nabalanggahan. Like, comment, subscribe, share bila perlu ya. Bye bye.